Dios paz, hay cada dificultad Dios paz. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Mis amados hermanos, tarik sanchikia, inas panchikia, Señor man, gaya rikoso, sikanga, desdani chikisikanga, kamba kuku kana kay puncho hamukuranki, yo sé que mana mamuranki, ni jawara musa, mi mayas que escam so kapogro pibista en espacio, sino que da camino va Dios mantanistas, cuando dicen amén. Gloria a Dios, yo sé que pita kay tugas con la kisma. Yo sé que kay tugas con mi kulabas la kisma, pero quizá kachkali ka tarni kay pungkupi, pepuntai ki binyokabas la kisma, pero mania chankicho. Tapos munti ka kami wakmi, hari kusis kong kachkali. Pero al final, sumoy kay pika kachkal mo ko, nanainig yo, sino, dificultad, o presentimiento, pagkadisinumin. Pero pitak chaita, aganga, pero pitak chaita, kuranga, solo Cristo. Pagkadisinumin. Haleluya. Hari kusun chikinas machi Bapa. Tadi Dios ta manya kay kusonching kay punchaw. Yusiki kaskawa kami kay punchaw kay pi nananas ka naniyong pas. Kaskawa kami kay punchaw. Pamilya ki pi dificulta. Kugugar pi pamilya ki dificulta kapimi. Wakachisong kipchi problema. Señor, gracias kay Rico y Papá. Gracias Dios mío hasta ahora, papito lindo. Kaya tigas ka Papa, chirikin ko na ang matrisitas ko Papa. Kay lugar pe, kasuka po lugar pe, kay sunod ko na ta, dada Diyos ka itong pepenisityo. Almay kimanta ni kiribus pa, kumikuhanchi. Gracias Papa. Isa kaskawa, problema kumpi, isa kaskawa. Nanay pagawal pa, kayo orasya kung biya kuy, Senyor ta kaya rin kuy, Papa kayo binukashkani. Imatatang nyo ka, maruray na munang kinipwa, Papa. Hallelujah, gracias. Señor, para ti todo es posible. Señor, gracias, aleluya. Manachay maplas kampanga sasacho Papa, Dios mío. Kay lugar pichir ko na Papa, Dios mío. Kapag tu disistas pa. Kamantani siya sa Papa, sa ikabasuki. Pero kami Papa, Dios mío, na pa iko'y grasya. Kay pingamuragi. Señor, manda disistas pa. Papi, mami, Nicoa, Señor, te necesito a mi fuerza. Tatay, mi pisiriwa, nilibich, kariwa, Nicoa.